Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sininna anu mapuji apun dengan nama nufung Allah Ta'ala. Magai inasabah fung Allah Ta'ala pancaji wisininna alangi. Puwa maraja pamasinan nania akamasina lori idik manang. Uang iyai maperintangan ipatatungi agama salag. Puwang iyai maperulungan isinin na tau pantitay sirikuwamang napandasan na kiya napakasingi agama salag. Alhamdulillah syukuru ki mapujitan digangka lori sisi arraja aku wasangan na fungan la ta'ala. Tasabari ilalan na yisubuhi tako iwaringi awatangang iwaringi adisi nga salama ki mapulufulutong. Apa angkat tau iwari kesempatan tapi nekia di si gagawatun na pasilinarang ipagkaswiyan na. Angkat tau iwaringi watu tapi nekia di si gaga kesempatan na. Maka di gaga katay lalan na yasubu yasangadin na. Atau fada tomelo makay dua wali limatan atau fada cenga ribitarai mamagi-magi na sabak padong at tayamanang. Mancajiwi patampak baraka na pamasin na di nagagay wala kangi idiwawan na rufatawi. Sangadin na wala suruga pamasin na mifung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa na niya papasalama mas. Ifongolo lori alimalabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kang iasalamakang akatuwong ang linota akatuwong ang akira sehingga natafadang kamanamuwa natafadang makalit jari salang kabitaray na riyatupuri awala gading itudak kiyasik na pipangulawang digagaya katay digagaya si matamati sangadin na natafada tomelo salama mananungang natafada tomelo salama siliwangang salama riwan walino lebih-lebih assalamu kangirilino si walik na fungan la ta'ala. Makanya yang kedua pas lemili sampai di wawana rufatawi agayero sapai na sabak riyoronun na fungan la ta'ala oke di sisi na pagkasuyang. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa selesai ditanda kecintaan Nabi kepada umatnya. Ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan yaumul ba'at maka manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyama nyawana na tubunna nabi tekiyuluna fangulu tajib barilu macandra kerupan na nabi tamacalla pakita matanda maka diga gawarikada pamulang. Nafuada nabi takiyuluna Jibril sangadinna aina ummati ya Jibril Jibril lo kegamanang umak dinang kanakada fanguluta lo kege neneku lo kege amureku indo ambuku bainiku wijakku apuku tapi ketika Rasulullah dibangkitkan oleh Allah maka dia nagagawarika dan nafuada kiyuluna fangulut tak Jibril sengadinna aina ummati ya Jibril lo kegamanangi umakku Jibril aga nasa nafuada fangulut tak Jibril ya Muhammad
Engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napa matena nyawana Nabi tak matenang yatina Nabi tak magai. Nak kita uri aja akamah loyolo ni umma itama neraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda kecintaan tak, tanda bukti kecintaan tak lori Nabi tak ijami sumpah jata na sebab beri jama na sebab pasurua fole ko Nabi tak beri jamae sumpah jangi pasurua fole ko fung Allah Subhanahu wa taala. Sinin na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Ire di rufatawi ang katalupas salang milo isapa kuwan walino. Agay iro taluwi pasalang nomoro sit ditasapa itala isalama. Yang kedua pamase, yang ketiga baraka. Batongan na sapai asalamakangi. Pamasina mi fungal la ta'ala baraka risisina akatungan linota. Tiga ya sesalama kadai guru tak sapai asalama kelelewali na salama siliwangan. Ya sengi salama lelewali salama itu tuus salama itu mati tak ilalaki buruk nah. Makanya makadai guru tafandite dena pada salama lelewali si bawa salama tu siliwangan. Ya ko salama lelewali salama ki di tomakil salama tu itu mati tekwilala galabon na kiburu nah makanya makade guru ta salama ko lelewali ya ko salama selewangan salama kiriwan walino salama to kiriwan walino si walino fungan la taala sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah made cerilino made cetorilino si walino fungan la taala. Makanya ang katotoye o komilino madece tapi kasiyasi dilino si wali na fuwange. Ang katoto komi akhirat madece tapi kasiyasi dilino. Maka de guru taaja na iro musapa. Tapi iro musapa sayyidun fi dunya wa sayyidun fil akhirah. Bahagia kinina warilino. Bahagia kinina warilino si wali na fungan la ta'ala. Makanya inti segala doa. Ia kotomin lo doang na yakka dua wali limat tacenga ribitare maka di nagagi fuada tutu isinin na fa dongatan na sabari rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ade cengan na lino na to salama ade cengan na akhirat na to salama na to mabela rifacala na fung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makade andi guruta ang katusitongan na pakiyas salama yakotomilo salama idi wawan na rupatawi. Bahkan ada ulama mengatakan yukuy fakiro di nakan nakiabala na tulisuri pamasi na fungal la ta'ala. Apa ia tu warekadan na fanriti termasuk kaul ulama dan itu bisa dijadikan fadilah amal. Apa ia ko pandita wali magi niya kariwali na saba anunita na de na irita ya pwede anupita na irita. Makanya ya kumili rita kawalian na fanrita afa iya tu fanrita pun na karomah. Iya ko nabita nabi dan rasul itu pun na mujisa. Iya ko kapere pun na sekir. Makanya selesai di waliyullah kota na ogi ya sengi Habib Umar Ali Idrus tenroy munro ki daerah kudu makadami te sayi karama. Magi nakiyak kaday sa iye karama na sabak kawalian na. Iro teriolo romay. Iya ko melo imasara batua, melo imapaputing, makin de kaluki, yuli pakin de kaluki, mendegi kaluki. Na iro kaluki rata-rata matan rimana. Iya ko cauni pakin de kaluki, mendegi, yuli ni guru tak sa iye karama Habib Umar Ali Idrus. Salah satu surya nabi. Aga kawalian na. Okoyo lo na to na kalukwe na jalo bawa kalukwe na ruku na takonali buwana tomotomala biyang kihati. Makanya makadai towe sa iye karama. Termasuk kawalian na guru tambo dale. Matangangi mamutro ko daerah Maros lo kumangkoso. Ko tangana langi pacuranti mutro dah. Lipangi guru tak na standar motoro na nalay roranti motoro na paritas nagasi motoro lari motoro letuk ko pasantrek. Matangangi mas sapeda na toko makbeti bayuluna lipangi guru tak na standar sapeda na campak-campak na mendre pingang mak gempu bandah.
matangangi mangoto na capura bingsing na suri santrin na lisa itangki binsin na way marung hotel lato ko pasantren makanya itu koromah afa itu fanrite anu nita na denerita iya pwede anu pita na irita makanya makare guruta ya kotomelo pake ya salama na agama ang kay okkorisisi na iya kotomapamulatinro si bawa tomoto pore kutinrota makanya makare guruta iya kotomelong matinro ede gaga ipuada sengadina bace kuluhuan lebih katallu magin na kuluhuan lebih katallu apa biasa kak makada onro batuana roye pamasina fungan la ta'ala risisina atanna makade nabi tak niga to bace kuluhuan lebih kasisa esamana na patam baca kurang 10 geso iya kona baca bekatallu samanna tamma iro baca Quran na 30 geso 110 apa surah makanya yaitu ya al-ikhlas apa ayat ketika Allah turunkan dari langit ke bumi dua mito malaikat tetengi waliwadi da iro lampe na panina malaikat makale guru tapa hikmah mapamuli capak na iwatan letu capak na itamurang makanya ulama hikmah mengatakan niga to mapamula malasa becuto halasan na batu gaha na takona bace kuluhuan lebih katalu dena jaji malasa yaitu bajandah ya kona bace ke 10 makanya nabita ibangungang ibolak ko tanga suruga pamasina fungal la taala de nakada nabita tame suruga ya pwede tomilo mali marepot na nakada yaban na ribaca kasisa buaja na to masumpaja kada guru tanamo mo baca kasisa buya kode masumpaja dito gagalala na makadami nabi ta ibangungang ibola ko tanga suruga pamasi na fuwangi de nakada tame suruga niga to riwattu ay warengi kasampata wattu na baci kuluhuan lebih kasisa bu sehari semalam ketika meninggal 70 malaikat Allah utus dari langit ke bumi masumpajangi jukuna tomatoma lebih yang kiahat baka makare guru tayanang katona milo tamilala bolana yuluna babanna fintunna diga gana baca sengadinna dia baca surah al-ikhlas 3 kali ibu karang isininna patampak na baraka na lino tomatoma lebih yang kiahadir maka ulama mengatakan iya kotomelo mapamulatinro serikwa mangimoto kifole kotinro tak na tomatinro paimang na de na kan na kiabala maka pertama de na gagi fuada ibaca ia kotomelo mapamulatinro sangadinna baca kuluhuallah bikatal yang kedua salawat bikasiseng napaki minlaw adam parifungan latala nasabari istighfar itu tu nasabak sikri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar napaki matinro ya kotomoto si fole kotinro tak malana mata tak mubak nasabak faringerang kade ande guru tadi naga gawarekada mufuana sangadina a bere salla ko bekatal tega ya sa bere sallang puade mupaki yero bere salla suku afa itu bere sallangi mengandung 3 makna tega yero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamaki di mana pamasena fungan latala baraka risisina akatungan di lota na yato mimilo isapay di wawana rupa taw aga milo isapa salamakang pamasena mi fungan latala baraka risisina warampana makanya ulama hikmah mengatakan ya namoto ko hole ko tinrono malana matamu mumba na sabab paringerang maka di gagang mufuada sangadina pasukulale biri salamu bekatat kira-kira ya kota bunga moto biasa muki mak beri selang biasa deto makanya kada guru tak pak biasa lewi to mak beri selaya na pura ni baca pak dongangi kota bunga moto alhamdulillah kada guru tak beri selalalo kombo bikatalu beri selangi watakalim ko fure mu beri selangi watakalimu ali lima atamu mu pak jemak ko yawana atimu apa itu onron na atin na rupa tawe oku yawana susu kirinda 2 jari yawana susu kiri 2 jari tamelala napa itandra nepuadai alhamdulillah
maka niat kangi al-Fatihah lo risisi na watak kalewe maka de guru tak mancaji wi fallawa na de nakan naki abala na tolli suri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pamulai romelo isa paturi libut na yuwan walini operi sisi na asal makagi. Yang kedua pamasina mi fungan la ta'ala. Apa imi tu putame ati suruga na sabab pamasina mi fungan la ta'ala. Apa ang kasi dihikaya riwaya maka daan kalau pumakunray maka gan lo ibadana makanja fakasiyan na ahli ibadah ahli sikri ahli sidaka tapi matangangi mandri na ang kacoki mangiuri sadena na takonalay ro coki na tungko na maliwasan na mati lo focoki maka icabu pamasina tamilalan na rakacalan na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ang kataw takata ibadah na tamakanja puasa na pasidakana niti asuwe madakak tungan tangana watatane na finungi na sawe dakana iro asuwe iwaringi pamasi na lulungang isuruga pamasi na fungan lata na tumotomalapi yang kihat. Batuangan na yemi tuputame ate suruga na sabak pamasi na mipungan lata. Makanya makadeguru te yokoto makasiwiyang jadi muriki ngisyaga igan na ibadah mo na sabak miluki iwala kasuruga. Iko to makasiya aja to makasiya na sabak to milu mabela rifacala na fungal na tala. Aga pala akasiyangi na sabak riyoran no. Ija may kawajibangi maka musti to nang iya to sipak kaiklasangi sompe fungal na tala na sabak pakasiyang. Afa aja akama na to makasiyang ternyata Eropa lapak kasuyangnya DJ paling nala turifungan la ta'ala magai pahala akan diangkat oleh Allah di asokami si bada asra afa aja akama maka dewawan na andai guru tadi rufatawe aja akama na to makasuyang ternyata Eropa lapak kasuyangnya DJ paling nala turifungan la ta'ala aga pasabaran na aja akama nan ribalawo siriyati nalipa icicak pujiali na boluang ilima atak borokan na tasajak ri tengalalan na sapuri pala na pucapa. Makanya yukoto makaswiyang kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapusinin na sumpajak kupuang. Majapusinin na ibadaku puang tuwo ko mateku ang kamanang inapunifungan na ta'ala maka musti makandre paku jembata sepi pinamalara singkeru silaria na takotat di pakbungan na tumotomalapi yang kiahat. Apa atutungat tak tuuri libot na yuwan walinoy tonangat tuuri libot na yuwan walinoy padale baak kalirapangan na tolori sompa. Aga na sapate ko sompa de gaga sangadi na asli polikorisisi na resona. Mega tau ya koirite fakita mata pakita lahirang mega to salewi kampuna mega to salewi wanua ancajingan na wadi jaji na salewi to rifojin na fa di mundingan na wijan na indo anak na de gaga akata makasuasu makareso ko kampuna tau iri tatiri pusat na bebelo na de namanya matino na wanin na pasat di silong makareso wala kasobosi-bosi de gaga sangadin na mapasipulong asale na kiri lori wanua ancajingan na nafake manya-manya keluarga na indo anak na wijan makotoni ro idi rufatawi maka dato tuori lebot na yuwan walinoy tonanga cinampa tega ya setonanga cinampa ya kaumi inna ma hadhil hayatu dunya mataun maka daya tuwan walinoy belo-belo iya tuwan walinoy angka tumatu na angka watu musti mo salewan walino angka tumatu na angka watu musti musalaiwan wa ancajingamu musalaiwi waramparamu musalaiwi jamajamamu riwatu tolisu na ripamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala ya ko nadafi italai fa jukata nadafi italai amati yang tatomalapi yang kihat maka biasa maka diguruta de nagaga papangaja kamina batua iya to na tamakisak ia to na temapangkau kang okometo italai amatiang at tumotomalapi yang kihat. Makanya di rufatawi tomilo di mapasadia.
aja akama baja na sangariye na tunangi ki italai sesekali tu motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ga yiromilay pasadia kada guru tapasadia lalo kumbu buko tiya mawari pakaya tiya malara buju tiya mati lampu tiya pade afa aja akama baja na sangariye na takotomate na tunangi ki italai sesekali. Apa iya paji natuna sesekali ya kota pura mapangkau kediga ga sesekali mak diulo mak dimundi mana yero sesekali. Apa iya ko mati ni sedia sawa-sawa mati ni anak apuna anak maka siaga tugas kewajiban na tong makila risisi na to matina nomoro si di na pajambangi meman itu mati. Purana pajambangi na pasi ijen neki pura kisi ijen neki na pakisi idio. Pura kisi diyo napaki ipak kema ipak daka iwalu ya sumpayangi ilema capana ilodo ya kosiyama ni juku tasiba watane kilalan nagalabon nakiburu maka di nagaga sangadin na tonangi italai penyesala tonan ni italai sesekali miga toga ha amala na cedi toga ha amala na di nagangan na fuada sangadin na Rabbana puang abosar na witatungan ni anu din ang kawitik kulino. Wasami na wang kalingan ni puang farji na nakmal solihan. Patwalano kapay man napakakasimilo makamala, napakakasimilo makasuyang. Magay, siya bawang iwatun na tumotomala pijama'a yan dimuliakan Allah. Makanya makarefungan latana. Di nagaga sawa-sawa makaila na tanruwa puwangi o kometori sisi na italai watu. Magi rawatue innal insana lafi khusar majepurugi mana ni sinin nawawan rufatu magi narugi iwaringi awatanga watun natuo iwaringi adisinga watun natuo iwaringi kesempata watu tafide na fakiguni adisingan na de na pakiguni kesempatan na gangkan na riosomon din na rifungan la taala na tonangi italai sesekali siya maknamu wajuku na si batanay maka nakadua wali liman na cenga ribit taray de gaga na fuada sangadin na Rabbana puang abosar na witatungan ni puang wasami na wang kalingan ni puang farji na parewa lalo kakasipay mapuang magi na melo firewa de na melo siya masibawa si sumpungan na kaluwargana de na melo makreso kolebo na wanualino tapi de gagasanganin na nakmal solihan memperbanyak amal ibadah tapi kadai fandite ada curita manibawan na fuada tomati maka tuda manibawa canuno netiwali way matan na nawana way tutuna Pak katoje tu ye kwe fangajari wi alina topa haje nakadawita topa hawite maka mono hatum popo winari padang kamite palagi ye kuni tanana ki wendo Pak kasih di kejadian yun nga long mata si ko daerah kadidi masih jaka angkan napaka milotudang ni tanak pangaji kak nakadajulo cinang pendi jo na itaja si batak napi jang pusi sak matu pito mangaji na sebab milu macara mustasi ada kulang ngati kudega jay misengi nakadaya jay tu pacar mai deje bisa nakada nita anak kak garu nita malolo ka apa domi kemungkinan ya kode nita anak kak nita malolo apa lengkap ni haji pakai pak boleh kak bawa kangi pengajian maghrib ku pangkaji ni lepang aku kadidi apa masih ya karo rewa apa de wasumpa jasun aku masih usale pak poda meti peniti anak kada angka ya cara tak sia aku selesai kak macara saya langsung berangkat masih ya naroka pang kami lo nak hatu dang nak kada jolo cinang pandi mengaji nai tajamu pisibatan ejang po ada kona ya ji pacar mana macarama mana nape nakadala ustaz sepe iasanya anak pengaji ada kurena marigaga makomi mayoko malolomo pitapai apa menga jitu tawi naje bati tumpu yoko mawarika de matumpu yoko mapang kawada na wita topa haja wite ambakuno anak-anak mo jitu magi takumati di nagaga na fuada sangadina Rabbana puang abasar na wita ni puang wasami na wang kalingan ni puang padale bak coki purat tate mualai sini na tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah afa iya kotomati pak bu nomoro sidi de na bawa mati waramparang
Na yatuna itu waramparangi pakkasiasi megay tau. Magay aga na fuada waramparaya ayuhan na sinin na rufatau. Sinin na asle resumu tiri pusakmu de namanya matinromu wanin na fikiri kiye tu jama-jamamu jama-jamalinomu pasat di kusumaile loko si makareso wala kasubosi bosi de nakada masem makorewa magari korewa alemana nga itu anu mo pasipulunge tapi baja na sangariye ketika engkau meninggal ada nawaramparan lemu nyawaku tu salaiko afa ya kotomate de na pabali itu warampana ya kotomati dini pasilamaki itu orang parang mangay nasaba anuman samay matomatomala di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya maka de guru tahi ingerang itumbo yaitu orang parangi telu polena ya komu pakai bawa manre minum kapo polena yaitu ya na ang kataw anri tinro bawa zaman na matinro mangarro moto mangiro na lomma motro rewa si pingam matinro mangarro ande tinro bawa zaman na capat na warang paran na kumati kapo polena ya ko itaro fala ya ko ang kawarampara na tumatin na ang kawija-wija mancaji mana risisi na wija-wija tapi ya ko ifake masidaka mancaji ni amalak malari tumotomalak bi jamaah yang dimuliakan Allah maka biasa mancaji wi papangaja kami nak batu risisi nande guru tapa hikmai maka dana moje tumbuk mai gawarampara ni tamay gati warang parangi yan ang lalo riuluta sama na doro na fakatunik na saba warang parang makda tuju tadi mukubangi mahito-hito galung maluwa na masakadarang tapi ya kodedang kamu pakai masih dekas selek na maka mancaji ko torongi sisa tau file bawang mage de gaga gunana gitu warang parang pertama mana saja itu ya warang parangi pasalnya ko tomate. Yang kedua aga pasal kuirisisi na pak dimundingan. Yan salah sa ini jama-jaman na fura ni na baca kata laki ni lodo. Salah sifat dongan na ilang mutu nyawa na rewa. Mangay di pagaga ye sajara wang kalinga makada ang kataun ondo no fojin na tomatina ni wangi siya banik ko sa di na tanah tampungan na selama 7 hari 7 malam. Kaga kira-kira tau makailah dana foji indo na makailah dana foji keluarga na indo anak nambo anak na mati na niwangi siap benia selama 7 hari 7 malam magai maka dewi foji lah dah jika si ipata tapi yang salasanya itu zaman na furan ini lodong mak de manatoni itu tapi aga si bangi celeali ilalan na kiburuta de gaga sangadi namala ta idi wawan rufata itu motomalapi yang kihat mupungi waringi kesempatan lumak bide jamari masigi afa mega tau ye tabe melok dampeng na mega tau ye macawe bolano ku masigi tapi saman na di pagaga hidayah tapi ang kato kasi tuwi belhana bolana malalang na fake tongkat na yekurita ye na kana ni usur na sabatuana ang kana mangutong kana mamutro magay iwaringi hidayah rifungan latana tumatomalapi yang kiat jadi fake gunalali ro kesempatan paki guna lali ro di sini apa magay de gaga amala pamulang ifaresa ye ko tomate o korisisi na italay sumpajan ye kung makanjay sumpajan natin musti makanjay manatun itu amalan tapi upan na masalah itu sumpajan masalah tu sini na itu amala na tomatomala yang kihadir biasa kak makada iya na ang kato jagawi sumpayan na nafalihari biri jamak na kumasi titalali capa amatingan. Biasa kak makada yan ang kato maka kanja ibadana, kanja si sumpungan na rifungan la ta'ala. Apa ikotomelo ja salama kak don rupa. Jame na surangi fungan la ta'ala muniniri yan napisang kangangi, yemi rubawa. Jame na surangi puwangi niniri yan napisang kangangi. Termasuk risisi na sumpah jata afa iya itu sumpah jangi kenri marajing okwe ati nulu kemananungan tanya toko pangkau kena tanya toko baca-bacana ya ko angkat taturu ko sujud tu dak jadi itu sumpah jang mapamula kita kabre letu bere salat jadi itu sumpah jang tapi arajingan na angkai okko ati nulu kemananungan na Wak dingi jaji na sabat takko de sini jama sumpah jam magharibi de ne jama sumpah jang ise wak di jaji jama si sumpah jam subuh tak na sabab magati ki moto jama sumpah jam subuh magay kade gurta okkon itu mawatang italai pakasiwiya agan na mawatang ati nulukan na mananungan na tomatomalapi yang kiat
Wa dijaji tatapo-tapo tapo ti matinului jama sumpahnya tapi ya nakura siro tapo wi bakke tangala da ki jama ya sengi banda ya kong katoni fangaruna setang. Sinin na tumatumalapi yang ki hadir makanya kare guru tayana me kumite fa bere jama na falihari na jagi sumpah jana italali ketika ingin meninggal iwaringi tumbo alumura de gaga na fuada sangadin na kalimat la ilaha jancin na nabita man akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah niga toricapa amatingan na puade syahadat Allah dahalal jannah jaminat tama suruga itu makadaki fakengnya kala ya muaropi makam ya gampang ayya bana romatu pada kumilu kak mati mulega ya natania pamasi marajing makanya makare guru tak malumo nama gampang marajin leto kan lepak lillah marajin nama gampang malumo nama gampang magi makada nomor sidi ya koto masyahada de na kido timbut tak leko bawa lele cede jadi ro syahada biasa kak makadawi bati na karsifungan latala milumala putame atan na suruga na lengi sikri kami na malumo na magampar ricapa amatingan na ya kono fuade da halal janna jamina tama suruga tapi makir iya kumiluy mati tau wa tapagaha men regala na cakung rodilla na marutu buduna arapam mati dawa ifulo kalaira di pagah tapi yang kamu makanja sumpajan na tawi makanja ibadah na pak berejama lumu pagana fuada yiro de na mawata de na masusah lancar irita na fuada kalimat la ilaha illallah magai hakikat na sinin na ibadah ang kamitoy okoy syahada pangkau kena syahada na sabak sumpajan si bali ya gagewi hakikat na syahada ang kamiti ko sumpahjang na sabah inti sinin na ibadah tatampu mana ngikuri sisi na syahada na atay. Tenrupi munri pangkau kena okuri sisi na sumpahjang. Makanya yan ang katumas sumpahjang na syahada na mosuku jende na matarati munri na imang ya kode gaga syahada mutlak batal yoro sumpahjang. Ay ito ka sumpahjang ilima. Tatungi na sabata kabar. Pakasingi bawa ni baca patihai tomatahaya syahada salawat beri selesai tapi panno panang kato makasingi jenet na makanjay tarate na nadena syahada mutlak batal itu sumpahnya makanya itu pak beri jama ketika meninggal iwaringi alumur puade kalimat la ilaha illallah pak kato jito milu mati tiap aja maka endang kadai kami mak itu laden dak boleh bola nasi pujila da waktu nama disi sapa kasih laden na apa mau mage wae kaladen dak puri nak kadawa maga di kadamu tiap aja andang andang ternyata pakan dalat da waktu nama disi taron aja pakan aja ko pas sumpah jang mo de na salah pakan dang de pas salah mina salah ko mapas sepak nama sumpah jang itu we lempasi dilempako suwi masumpah jang itu we mapamuli magaribi letu tangabani na salir boloronda masalah ni itu kade guru tak aja kamah mu fatuju jama limno marinaja akhirah makanya dia marigang ko to makan da ye ko cocok mo agama cocok mo sumpah jang de na masalah to malap yang ki had kada kamaki nateng stasi makan da ya kandamoy tapi aja kamah itu dito makan atau milo mati makanan endang anda pa ingerangi kandangnya sini na tomat-tomat di jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kasih di kisah nyata yang sampaikan. Dan ini sering saya sampaikan. Oko daerah Pinano. Waktu kolong mata siang. Kadi rubali bolana. Rata-rata rubali bolana puada ka. Semenjak kana semaringerang Ustaz Manci jitau. Di nagaga kalanya menawi tamati nila foto matuway. Magay. Lomo pajak na puada syahada na lapuna ang kakak koromite matawali kumite sas di gaga di na maraji nyama pagaha saman na matwati kumakada fuang mamagi magri watuli sukotori pamasi na fuangi talinga pada alamuran na poto matua puada ye syahada uli suri pamasi na fuang ni gayero tania tu orang bangsawan nomor sidi arwa puluh na lima tong muruna. Yang kedua si puwe watakalena na kena lasah
Jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 200 meter. Iya koban ni tawe nala ni rotongka na nasiren ringi aji na nafake lo mak bere jamari masigi. Mak bategari si iro ya fala kadina. On robati na tiya salai wisung pajak bere jamana. Iya koto mak bicara agama makaranakan na usur cukup di rumahnya saja tidak. Nakuragami matu ye lo masigi de nakadawala kasubosi-bosi. Ya nanang kalinge te masalah wa nana ni tengkena nasiren ringi jok lo masigi. Letu masigi pura ni masumpanya rewa ni lo bolana kadewi wijan nambu. Kuat dingya jane jito ko masigi lo mak bere jama nomoro si di matuwan ni. Yang kedua nakana ni usur palasangi. Biasa kiwita lepa kuirin na watatane mapiso mala nyawan na pakibat dasi jok kalau masigi. Amak ko ni ko bani boleh masumpanya. Namo ko boleh jadi itu yaitu sumpanya. Tapi aga na salapato motuwana sa paraban na au matuwa. Musaki kumundin na masigi mo pasisuko lato ko boleh yenoro ufake makatani lato ko masigi mak berejama sama na de namanya mapapinat di ko ya kotanya ka oko masigi mak berejama tomato malapi yang kiadir ya ko irite widi na jega ga pakura ga wadi jami berejama malalato palo masigi tapi nasaba iwaringi hidayah tomato malapi yang kihadir dicappa amatingan na de nagagan na fuada sangadinna kalimat la ilaha illallah. Apa iya ko tomati sinin na pakutanana malika mungkar na kiro ng kaman mametik pilala na sumpaya. Makanya malumo marabbu kaniga sana puamu man nabiyu kaniga sana nabimu. Mati sumpahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajatu kenri oko ilalan na sumpahnya man nabiyuka nigatosi pali asana nabimu mati si sumpahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim lattu fil alamin innaka hamidum majid kenri oko toiri sisi na sumpahnya itu motomalap yang kihati. Makanya yang kata matinulu naman nanungat jagay wifali hari sumpajan na terutama bereja mari masigi majami law na makade ande guruta wala suruga tomatomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tomatomalabi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Maka biasa makade guruta angka meja tu situngan na pasumpajang imaja sipak nah daripada tomalampunna di na sumpajang. Cocok ni di? Angka mo'y pasumpayang imaja sipak na daripada tumalampuna din na sumpayang. Iko pasumpayang maja sipak inna salata tanha anil fasyai wal munkar wa di jaji rubi sipak na nasupa sumpayang. Tapi yan na angka tumalampuna sa ngalena masipak malaika kedo-kedo nabi. Di nang kanalucaki fakitan na rifadan na rufataw. Di nang kanalaw atin na rifadan na rufataw. Tapi sayang seribu sayang. Na di na jami sumpayang di gagalala wa di tama suruga tumamalap biyang kiahadi. Wa di jaji amala talat turi suruga. Tapi yan na melo ki manyamanyamangi. Di gagayak katan ni magay as-salatu miftahul jannah. Sumpayang fa kuncin na suruga tumamalap biyang jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tumamalap biyang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka mamagi-magi. Ilalan na kesempatan waktu ini iwaringi api menasangang adisingang iwaringi kesempatan pakai guna lalai muruta sebelum lisuri famasena fungan la ta'ala terutama kiri sisena ibadah wajib maka insya Allah dek nagaga ilulungang idi wawanna taulinue wawanna rufatawi sengadinna asalama keselewangang salama riwanu walino salama riwanu akhirah de cerilino batua de cerilino tilino siwali na fungallahu subhanahu wa ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.